Tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai alfa fonga fa poponga wana tamua ile nei aso. O le whapaanga le tupu Peretania Tele ma le masiofo ma le Samoa Victim Support Group. Ua whai tautau sanga talu o na osi. Mai ua vea ai le fono tele a malo o le taupulenga i Samoa o le Chocom. Ma avanoa o le a CI le ai ngā tupu. Le lotoa o le Campus of Hope i tona i mato. I le vai so mulimuli o Kitopa, lua lima, lua o lua wha. O Union lua fesfuluiva na malanga whapitoa atua I lava, le sui o whanau sa waina sa mwalta maitai o Leilua lino I Peretania. Ma lulu lima ma le ai ngā tupu o se vaenga o le misiona motalava o le lalangi. Pei tai au tāpena I Samoa atua e talia na malo tai o malo le tāpulenga. Ai ua whapena fo e no tapena le lotoa a le SVSG. Mo lana malo fa alolngia le tupu mal masiofo. O le loto ale taimine e lata il salau whanau na fia sa wanga wa tulafo ina e ainga o lo tau siai. Mai le teine ma itanga talavou o le pepe mea e o atu le sefulu valu tau sanga al matua. I le loto awa ia le fale whaapitoa e api eiti na ama whanau sa waina mo se taimile tu mau. O le fale mo teine talavou e ma itanga le mana umia mai ainga o whaatalia lātou mta upu tau whaamsinonga. O le whale mo pepe, o le whale mo le vaenga la iti tolu tau sanga ilunga, ma le whale mo le vaenga 5 tau sanga le sifurvalu tau sanga. Wa yailana ia lava whale a onga I le lotoa, ma le whale fou mo mata upu tau soifua malolo ina o tamaiti, o le whale mo tonga la au aina, o le umukuka, o le tonga whai, o le tonga ulu, o le tonga sasalapa, o le tonga la au whaamata ngofi ai le lotoa, o le fale mo le ofisa, ma le fale mo feilo inga whaalawa I tele po le hall, wa avea fo I mawhale a ai ai whanau. Pei taiwa mo le mawina o leisi le nama na onga o le SVSG o iei nei, mo whaasolo ina la ititi le lotoa talu le whaau popoina lea o ati na e sanga whaalele ia atili ai le au aunanga e tau fia I sa wanga I Samoa. O leisi awala silio na lau ilo ai nei I le tau fia o sa wanga, o le tofu o le nuu ma le sui o le to manga e au fiai ma le whaifi au. Ai o le porkalame wha oa o le nofotane, wa amana ia malo ia ai le leo le nofotane I ainga. E silia le 5 sa lau pisini sila iti na whanau ma iai le nā porkalame o le wha oa le nofotane le Samoa Victim Support Group le o le o wha awa waipea le taiminei. O le taltonunga le prestene sili niulina jang, o le isi lea mafua anga o le sawaina o tinama whanau o le 5 vai wafu ai le wha oa o le nofotane. Pei tai, o le awhia ai o le lotoa le Campus of Hope I tona I mato e le tupu mo le masiofo I le masina fou. O se whaapaanga ua 5 tau sanga talu na osi I Buckingham Palace, talu mai Union lua fesfuruiva. Iniso tala le ufautua ina malosi ai nei le fionga le minister fa la poptonga al malo le tinu ufamuina Wayne so o yalo. Ia tai fono ma officer sili ina ia muli ta ia la tau whainga whaabai. Tau noa lea tinuu. O lo mātaul ka peneta ma le malo I nisi o whaala poptonga o lo soli whaavae. Ma e tatau I whaala poptonga al malo na usius ta ia mulmul ta ia whainga whaavae I le li o pulenga le leimenga ringa whaatino whaala poptonga ma le malo po o le Public Bodies Framework. I le whailo engalo na lua whaaltau sanga le minista ma pulenga o whaala poptonga. E whaaso ai I tau nuunga o ngā ringa mo le tau sanga whaaltupelu o lua tolu. Ai mai se ona lu I tau ma le anga ia tu foi. E wha mautu ngā ruenga malipoti wha tau sanga o lua wha. Na ia wha mamafa I komiti wha atonu ma pūlenga wha la poptonga. Le tau sisia o pūlenga le lei. Ai mai se wha unga whai ngā ruenga mpui ai a se tal malo. Ai o le tu ina ne o la tau wha unga I le kapeneta o ngā ruenga wha atino. Ma ia wha manatu o le kapeneta lau tele la tau sisila I vaenga uma. E tatau na tu ina tuai le au nanga mo le tunu atoa. Na ia sa noa ia manino fo il tai fono mal komiti whaatonu. Ai maisel office a sili mal pulenga o whaala poptonga uma. Ia la fuam whaamoemoenga o miti mati na e. Ale malo o fia whaatino. E tau ana whaatino ma le ami o tonu ma le whaaitu au tiute. Ma matafa ioi mo le manuia o whaala poptonga. Sa noa minister. O iai nisi whaatonu na tofi atu ele malo e fesoani il komiti whaatonu ma le pulenga. Ai umane pe ua tu whaatasi mai ma le pulenga. Ai whaasanga tau mai I le malo. Nia ia whaamanatu atu I ai o lātou o lupe whaalele le malo e tau aveina lea I tu o lana ngā ruenga
ina ia au sia sini au tu na whaatu ina ai whaalapo tonga. O ia whautua ina malosi fo i tai fono ma ofisili ia mulmulta ia whainga whaavae talu ua mātau le iai o isi o lo soli whaavae. Nisi o tala tuli loa o le SVSG lea ua vea ai masui o Samoa i le LLI po le Lifeline International. E fsosani tangata ua le aini wha moe moe leo langa nei, ma iei langona o le fioti. I wha maumaunga o tangata wha pea i le laulangi, na tūma wai lava Samoa i lea wha whita uri ai maise o le vaenga talavau. I wha mtalanga wha alawa i tele le pulenga o le SVSG Samoa Victim Support Group. Na si itia i lava le au whai o pule i leo lai Samoa i totono le lua se fulu tausanga ua tuanai. O le evalesi po le average i le lalolangi. O le lua afes fulu iwa le global average e pule i leola. Sa i le iwa te sima le wha iwa. O le se lau wafe tangata. Ai o Samoa na iai i le se fulu lua te sima le ono. I le se lau wafe tangata. O nā wha maunga na ilo ai o alii e o atu i le se fulu valu mai le se lau wafe. Ma walunga ai na ilo le ono te sima le fitu le se lau wafe o tamaitai. I wha maunga le World 2022. Peitai, i wha maunga le SVSG, i laina la veai mai le lua olua lua, i le lua olua tolu. Na si iti ai tangata, sa tau mawhai e pule iola mai le se fulu pasene, le se fulu 5%, ai mai so talavou se fulu valu tolu 5 tausanga le matutua. Mafu angata a tele o sawanga i langona, o a fianga i wafa le wo, ai o le sawa ina lava, e iai le fia pule o tangata i le ola. O laina la vea i le SVSG e vili fua i so telefoni lo fai tu la fitu aso ua fai mato o manga o tangata i Samoa. Le valu se lau fitu valu fitu fa. I le vea i masui o le LLI ua le pine ai ngā ruenga wha misiona e a o ina ai le au fai ngā ruenga le SVSG e tali atu wha fita auli. E se lia le lua se lau lifeline si tutonu o le tolu sultasi wha la poptonga mai e tunuu e lua sfultasi o le lololangi o lo ngā lulue whaatasi e fo ia lea whaafita auli o le fia pule leola. Masau no ai le prestene si li niu lina jang o le tatalo fai whaatasi lea al SVSG tangata o le nei misiona ia whaasaoina so i fuo tangata ma whaamanatu mai ai le leina la vea i Samoa le valu se lau fitu valu fitu wha. Mai ta longa wanga wa ai nei le au soka Samoa le vaenga le group B o ta longa o lo whanga solo mo le sa ilingo se au al tatu i tulangi le Oceania mo ta longa soka le FIFA World Cup lu o luono i Canada, Mexico, ma Amerika i matu. Ua wha malo ai le li pule o wha salonga le OFC Oceania Federation Confederation le sunga Matt Brown i le au a li i Samoa i na o mawhai na nga wa mo le sila sanga o le ta longa group B stage. Mai o le amalanga tuai i Vanuatu i le masina fou o Kitopa i le ta longa ma Vanuatu i le aso sfululua. Ai mulmulia nei ta alo matahiti i Hamilton i a Novema le aso sfululima ma le ta longa ma New Zealand fai ei au kilani i a Novema sfulvalu. O ta o le sunga Matt Brown o ta penanga po ta longa nei o lo fa solo pe sa ili ai se au mo le ipu o le soka laulangi. E au fiai ma le ta longa le ai Vanuatu e ta alo ai Vanuatu ma le au Tahiti Port Vila ia Octopus fululua ma to e ta alo ai Vanuatu ma New Zealand Hamilton ia Novema sfulima ma le to e ta alo ai fo i Vanuatu ma Samoa i Aukilani i le aso sfulvalu o Novema o au e lua e manu malo ma ia i le vaenga o le tauvanga le group B e sa ili ai le semi-final le New Zealand ia mati lua o lua lima o soka ale OFC lea o lo whaanga solo nei e sa ili aisa na au o le taimi mua lea o le a ofisa o atoai lava se au al OFC sa ili ngā Sampiner Soka la langi peitai o le lona se fulu ono i leo ta longa World Soccer o anga va atu pele Oceania ai o le taimi mua lea o avatu sa o ai lava lana au fili ita longa o le ipu la langi lua o luano o le whaia onga le au soka Samoa o se li ila wiloa i le ta longa Jess Abrams i taimi nei o lo umia e Argentina le siampini o le soka a lii o le lua o lua o le FIFA Federation International de Football Association na whaatuina le a FIFA Salau Maleiva wo o atu i le lua Salau Maleiva au a malo au whaatasi ua iai o le isi lea ta alonga whaalapo tonga ta alo la wiloa i le lalolangi i whaamaunga le FIFA e lata i le whaafe au soka whaapolofesa le o le stala le lalolangi tu sol se lau lusul valuafe tangata ta alo.
Peita ia o atu i le lua se lau fase fulu miliona tangata le stala o le ta alonga soka i le lalulangi. O le Group B le au ausia le au soka Samoa e tau vai, ma isi au soka malolosi e wha o le Oceania e au fiai Vanuatu, Tahiti ma New Zealand. Le ufa anga solo ai ana ta alonga le masina le nei se tema o ke topa Novema mo le semi-final ia mati lua o lua lima e whaia i New Zealand. Maftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Maftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoe fo ia.